Ndabasuje mwese reka nizere ko meze neza aho muherereye mu mande enye z'isi. Nitwa Jay umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, tuba tuje mu makuru abagezweho. M23 wa Qatar yahuje perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibi bihugu byombi. Ni inama yabaye ntabwo igamije gusimbura inzira zisanzwe zashyizweho zigamije gukemura iki kibazo kiri hagati y'ibihugu byombi n'intambara mu burasirazuba bwa Congo, zirimo ibiganiro bya runda byashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ngira ngo ibi bintu twabonye iby'inama ariko tutigeze tubivugaho cyangwa se bitigeze binamenyekana ko inama iri kuba bitigeze bijya hanze cyane, bisa nkaho byatunguye abantu. Ariko hari bimwe mu dushya twagiye turanga iby'inama ngira ngo tuze kugaruka mu masaha yacu ari imbere. Uyu muyobozi wa Congo yagiye agaragaza ko harashobora kuba ajya mu bapfumu cyangwa se haragiye mu bapfumu, aho byagiye byerekana ko asigaye asohoka agenda areba inyuma, pana naga akigenda areba imbere, ahubwo agenda kigongogongo, kumwe abantu bagenda bagendesha umugongo, pana kureba aho bari kujya, ahubwo bari kureba aho bari kuva n'amaguru agiti aho bari kuva, akagenda basanga basubira inyuma. Hari video yagiye hanze uyu muyobozi wa Congo arimo aragenda kigongongo, tapi rouge yose uyu muyobozi arayirangiza ubwo iyi nama yari irangiye ari kugendesha umugongo kugeza asotse. Ibi byerekana iki? Abanyabwenge bari kubivuga iki? Turaza kubigaruka mu masaha yacu ari imbere. Kuki ari gukoresha iyi strategy? Ndavuga mugenzi wacu uyu nguyu, inshuti yacu, umuyobozi wa kiriya gihugu cy'igituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Felix Antoine Tshisekedi. Inama yabaye ntabwo igamije gusimbura inzira zasanzwe rimaze kubabwira. Ifoto yashyizwe hanze na Qatar igaragaza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yicaye hagati, ibumoso hari perezida Kagame, mu gihe iburyo hari Tshisekedi. Abakuru b'ibihugu bishimiye intambwe imaze guterwa binyuze mu biganiro bya Rwanda na Nairobi, hamwe n'ibyavuye mu nama yahuje EAC na SADC i Dar es Salaam muri Tanzania kuwa 8 Gashyantare 2025. Iri tangazo riragira riti: abakuru b'ibihugu bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa bwo guhagarika imirwano nta yandi mananiza nk'uko byemeranyijwe mu nama ziheruka. Bemeranyije kandi kugukomeza ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye, bigendanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byahurijwe muri iki gihe. Perezida Kagame na Tshisekedi bashimye M wa Qatar ku biganiro byiza byafashije mu kubaka icyizere mu rugendo rugamije gushakira amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'akarere muri rusange. Anga byaneye kwibaza, uyu mugabo Tshisekedi mu nama zigiye zitandukanye yagiye avuga ko atazigera ahurira hamwe na perezida Kagame, bazahurira mu ijuru gusa. Yagiye abivuga, benshi bajya babigarukaho ati angaho Tshisekedi mwahuriye mu ijuru rya Doha. Byagiye bigaragara ko uyu Tshisekedi adashaka kuzahurira na perezida Kagame ahantu hamwe, ariko kuri iyi nshuro bahuriye hamwe bahanganya amaso ndetse aho barebana. Inama ya Kagame na Tshisekedi, perezida Kagame na Tshisekedi i Qatar imaze kuba umuhuza mu makimbirane menshi ku isi aheruka, naho iri gukorana na Misiri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira umuti intambara irimbanyije hagati ya Hamas na Gaza. Intambara ya Kagame na Tshisekedi bigizwemo uruhare na Qatar ntabwo yari izwi. Mumbabarire, inama ya Kagame na Tshisekedi bigizwemo uruhare na Qatar ntabwo yari izwi, ngira ngo nta hantu na hamwe twigeze tuyibona. Ndetse abantu benshi cyane batunguwe no kumva ko ibi biganiro byabaye tariki 23 Mutarama 2023. Byari byatangajwe ko hari bube ibiganiro bihuje impande zombi muri Qatar, gusa n'ibyaba ku ruhande rwa Congo, kubw'uruhande rwa Congo rwanze kwitabira ku mpamvu z'uko ngo Qatar ari igihugu cy'inshuti ikomeye y'u Rwanda. 23 Mutarama 2023 Congo yanze kujya mu nama kubera ko Qatar cyari igihugu cy'inshuti ikomeye cyane y'u Rwanda. Congo yese yanga kujya mu nama. Guverinoma ya Congo nyuma yaje kuvuga ko
ititabiriye kuko hari izindi gahunda abagombaga kuyitabira bari bafite i New York. Mbere y'icyo gihe kandi nabwo Perezida Tshisekedi yari yaranze guhura na Perezida Kagame kuko ubusabe yahawe na Macron w'Ubufaransa yabuteye utwatsi. Muri iyo minsi nibwo Tshisekedi yari mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ari nabwo yavugaga ko azahurira na Perezida Kagame mu ijuru gusa. Perezida Kagame aherutse gutangaza ko niyongera kwicarana na Tshisekedi azamubwira ko atarakwiye kuba ari kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo Perezida Kagame mu kiganiro aherutse kugirana na Mario Nafari yavuze ko mu kuganira na Tshisekedi bigoye kuko iyo bahuye nyuma y'inama hindura ibyayivugiwemo. Yaravuze ati nagiye nganira nawe mu kwemeranya ibintu yaba gisohoka mu muryango akaba yabyibagiwe cyakabihindura ukumva avuga ngo oya ntabwo ibi twigeze tubivuga. Yavuze ko yifuza ko Tshisekedi atakabaye ari perezida wa kiriya gihugu cyiza. Yongera ati kandi rwose ubutaha ninongera kwicarana nawe nzabimwibwirira imbona nkubone. Dutegereje ibyavugiwe muri iyi nama yose tunumve ko aya magambo mukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda yaba yayamubwiye. Ngiyayo nguko iby'inama yabereye hano muri Qatar, ibyo yagiye yanzura n'ibyo yavuze. Ese wowe utekereza ari iki iyi nama yanzuye? Ese wowe ubona ari iki gikwiriye hagati y'u Rwanda nako kugira ngo umubano ukomeje kuzamba hagati y'ibi bihugu bituranye, umubano ukomeje kuzamba? Ngira ngo uyu munsi Kongo hagize ikibaho nishobora guhungira mu Rwanda, ndetse u Rwanda hagize ikirubaho nubwo atari byo twifuza ntabwo ishobora guhungira muri Kongo, kandi ni ibihugu by'ibituranyi. Nubwo bavuga ngo ntabibana bidakomanyije amahembe, ariko buri gihe hari aho ibintu biba bigomba kugarukira. Buri gihe hari aho ibintu biba bigomba kugarukira hakabaho umurongo utukura ntarengwa, kubera ko nimba ufite umuturanyi wawe mushwana ariko mwongere muhuze kugira ngo nihagira ikiba muzumvikane, ndetse umwe aho abe yaha ubufasha uwundi. Ni ibiganiro byinshi byagiye biba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ibi biratanga ikihe cyizere? Nitwa Jay, umuhungu wayo nk'ibisanzwe. Iyi ni Zara TV, mwibutsa gukora subscribe, like, share no comment. Ndaje nkubwire ibyo kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chirombo ari kugendesha umugongo kugenda areba agiye. Ndaje kandi nkubwire ibyavugiwe muri iyi nama. Kora subscribe, like, share no comment. Ndaje ngaruke mu kanya. Peace out.